amuyo, deti biag tayo, usaran tayo nga para ti Apo. As an introduction, I would like for you to see this. Dinggan nyo deti kakabsat, okay? Three things about life. Three things about your life. I don't care if you are still young, feeling young, you are old, or feeling old. But your life is these three. Tatlo. Number one, your life is a chance. Isurat yung kapsat. Your life is a chance. Tsansa ti panagbiag. Tatinatay awan tsansanan. Tila da tsansa nang agaramid, tay si bibiyag. Tila da tsansa nang agpanunot, tila da tsansa nang agtrabaho, tila da tsansa nang agparangay, tay adda biyag na. Gusto agyamang ka, ta si bibiyag ka pa'y. No si bibiyag ka, kaya nangasawan, adda pela tsansam. I don't care how many failures you have done in the past. I don't care what people tell about you. But I'm telling you, as long as you are alive, you have a chance. Oo. So nga deta kakabsat iti blessing. Ibaga matakabay mo, you have a chance. Ada chansam. Ada pela chansam ngagbalbaliw. Ada pela chansam kakabsat ngagserbi ti Apo. Ada pela chansam nga mangan iti lechon. Tanatay awanen. Uri kam iti atang na nga pansit makan nakadpay. Sikat ada tsansa na nga mangan pansit. Sikat ada tsansa na, hamoy bagbaga nga, niya, dapat tsansa ka ginom. Madimot na nakakabsad. You are abusing your chance. Abusarem. Deta tsansa nga inted di apo king ka. Hante ko abusaren, iti tsansa nga inted di apo kada tayo. No dikat usaren tayong apagiso. Ti tsansa nga inted di apo kada tayo. Amen. Your life is a chance. Number two, your life is a choice. Your life is a choice. Tibiyag kakabsat, ket may tibiyag ket panagpili. No anyaman det agbalin nga kasasaad tibiyag mo, resulta det ti panagpilim. Tati Apo intednan kakabsat itilintag. The Lord already gave the instruction. The Lord already gave His precept. If you follow, blessing. If you do not follow, then you experience problem and curse kuna na the Old Testament. Life is a choice. So, you know, whatever you will become is a result of your choice. Iso nga kakabsat, saya atom ti agpili. Choose wisely. Prayerfully. Consider your path. Consider your ways. Acknowledge the Lord in all your decisions. Life is a choice. So if you're making the wrong choices, you are wasting your chances. You see? So make the right choice so that you can make the most out of your chance in life. Your life is a chance, your life is a choice. Number three, kada tayo nga imawat kini Apo Jesus, deti biag tayo tirabaw iti daga han nga final. Ti final tayo, heaven. Ti biag tayo tirabaw ti daga, preparation lang. You agree with me? Our life on earth is only but a preparatory. Ti final life tayo, di langit. So do not live as if your final life here on earth, no. Your final life is in heaven, not here on earth. Kaapi or kadati tirabaw ti daga pastor. Anat panggap ti Apo kada tayo. Anat plano na, anat purpose ti Apo. Number three, life is a calling. Life is a calling. Adda na ngayaban ti Apo kada tayo. Inayaban na tayo ti Apo. Kuna nakabsat. Kanyo, amoy ti meaning that the word nga church. Say the word church. Church, the word church came from the Greek word ekklesia, ekkaleo. Ek means out of. Kaleo means to call, ayaban. So ekkaleo means called out of. Kalati arig na kat out of a crowd, siningel out na kadya the stage kat kunana come over here. So kadagiti nagkaado nga tao jay crowd, si kalat na single out nga na ayaban to join in the stage. So kadagiti billions of people in the world that ay siningel out ti Apo nga inayaban na to join Him on a mission, to join Him on a project, to join Him on an endeavor. You are called, I am called, and it's a blessing we've been called by God. So use your chances and make the choice to follow the calling of God upon your life. Kita nyo, Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. Okay? Matthew chapter number 4.
O, anak ko na na Matthew chapter 4. Di gito'y disipulo ni Kristo nga inayaban na kakausat. Matthew chapter 4, verse number 18. O, Matthew 4:18, rugito di verse number 18. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren. At nakita ng kapsat ni Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. Ano po brada? Agkalkalap. Babak ng digitoy, they have resources. Sila yung mga parang katulad nung mga vloggers kung baga ngayon na may mga farm, may mga net, yan, mayayaman yung mga yan. But you know, in verse 19, una ni Apo Jesus, Jesus said to them, follow me, inayaban na. That is calling. Inayaban na, follow me, and I will make you fishers of men. Jesus was saying, join me, let's have a work to do. Umay ka, surutan na, join me, adda ubraan ta. That's calling. So ti panagbiag kakabsat, usaron tayo, nga maki-join ti Apo, iti kayat na ngaramidin tayo. We are called by Jesus for a mission, for a purpose. Kat ano dito nga nangayaban ti Apo kada tayo kabsat. Matthew 28:19 and 20. Matthew 28:19 and 20. This is our calling. 19. Go ye therefore and teach all nations. In kayo kat ikasabayo, sursuruan nyo ti aming nga nasyon. Anat isuro tayo, panakaisalakan. Kasano nga ti tao madan ti biyag ngagnanayong. Kasano nga makapanlangit. Aming nga tao da relihiyon na. Aming nga tao da panunot da. Aming nga tao adda pagkabisan na biyag. Aming nga tao adda concern na ti panagbiag. Ngam aming nga tao kailangan at maisalakan. Dayta tinangayabang ti Apo kada tayo nga trabaho. Ti panakaisalakan ti adu nga tao. Whether it be dayta kat personal nga ibunan nagmo, wano suportaam dayjay inusar ti Apo nga mapanagibunan nag, wano babang ti panagbiag mo ipakitam tapno digiti tao ti aglawlaw kat makita da ni Kristo kat maisalakan damat. Whatever that be, but we are called to share the gospel of salvation. Baptizing them. So digiti na isalakan, i-include tayo dati church. Let's get them become a member of the church. And teaching them, verse 20, teaching them to observe all things. That is discipleship. Dayta, tinangayaban ti Apo kada tayo. So remember, life is a number 1, chance. Number 2, life is a choice. Number 3, life is a calling. Kat praise the Lord, deti nangayaban ti Apo kada tayo, nangisaadan na, nangikabilan na kada tayo nga church, nagmayat. Are you thankful for the church nga nangiparan ti Apo king ka? Who among of you are wishing to be a Catholic? Sana, di ko Katoliko. Sino kada kayo kakabsat, aghanghangad? Sana, member ako ni Kibuloy. Ditun ka. Sino sa naghahangad? Sana, member ako ng yumaong Elisoriano. Ditun ka. Sana, member ako ng Iglesia ng Cristo. Ang dami nila. Ditun ka. Doon ka sa kamalian. Sana, member ako ng Mormons. Ditun ka. Ang lalaki ng templo nila. Wala namang katotohanan. Salamat sa Panginoon. Nasa Baptist ka. O, nasa tamang church ka, nangangaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, importante nga makita yun, di kita tap no ma-volume ti kina member. Minsan, maraming mga members sa tagal, wala na. Handa ma-volume ka. Handa makita, DJ, saya at nga, wow, thank you Lord, hanak nga iglesia ni Kristo. Thank you, hanak nga iglesia ni Manalo. Thank you, tahang nga di Mormons, tinakatignayan, riknak. Thank you, Apo, tahang nga di saksi ni Jehovah, tinangalat, riknak. Thank you, Apo. Tahangan ni Eli Soriano, tinangalan riknak. Thank you, tahangan ni Kibuloy, tinangalan riknak. Thank you, tasikat ng isaad kanyak yan, ti Baptist. Oh, see? Katagyaman Apo ta tinignay nak, tano saan? Baka awan relihiyon ko ita, awan ti biyag ko kuma. Kasla barko nga awan pagturturungan na, no yan at angin, isot papanan na. Diba? Agyaman ka, tadaging kat Holy Spirit itan, inawat mo ni Kristo. Sana kaimpan, iti may nga nagpintas nga kagimungan, HBBC. What a blessing. Hindi po sa pagmamaliit ng ibang Baptist, hindi po sa na meron tayong itinatangi, pero nagpapasalamat lang tayo sa Diyos. Every Baptist is unique, as every family is unique. But we are praising God. God put us in a wonderful family. Kat gapoy ti deta kakabsat, 1 Corinthians 15:58,
1 Corinthians 15 verse 58. Anak kaya ti Apo kada tayo. 1 Corinthians 15:58. Kastoy ka dapat nga rod. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Steadfast means fasten your seatbelt in the church. Unmovable, awanan dapat ti panagduaduam. Abounding, no yan na ti church nga nangipanan ti Apo king ka, detamet iti kaya ti Apo nga pangipaayam ti biyag mo, ti tiyempo, ti resources mo. Because if you do not allocate your time and resources in the church where God placed you, you will be sungbatable to God. Anat sungbatable? You will be accountable. Amom ti kaya nga sa undi jay kakabsat, misallocation of funds. DJ dapat nga kaya ti Apo nga pangi-invest ti time mo, you are misallocating your time. Iso nga ha, kakabsat, hantayo lang nga bukod nga nakam nga naging member tayo ti HBBC. Nakam ti Apo. Do you agree with that? Akseptarin nyo ba kakabsat? Dapat adadeta nga admission nyo ka. Hamo kung ko na nga adak dito, ita pinilit dak. Adak dito, ikaputa pinalamlaman dak. Sino ko ba't nang palamlamot king ka? Di ba? Adaak dito, gaputa kastoy, haan. Adaka ti HBBC, gaputa isot kaya ti Apo. Do you admit that? Do you accept that? Nga adaka ti HBBC, gaputa isot nakem ti Apo. Kat at the purpose ti Apo king ka, no ape nga HBBC tinangipanan na king ka. Amen? And God wants you to abound in that work. Because deta tinangayaban ti Apo kada tayo kakabsat. Every church has a mission endeavor. HBBC has a mission endeavor. Iso nga kayat ti Apo nga ditana tayo nga usaran kakabsat. Deti nang ikabilan na kada tayo nga church. You know? Dito ni. Apay, kas pagarigan, din kanyo kakabsat, kang kit ehemplo, tapno maawatan nyo. Napadasan nyo timalin iti race, taray. Sino napadasan nan? Okay, napadasan yon? Awampay, ay pambihira. Amam yan ta oval. Di ba no, grace da? Diyan mo naman nga race track deta. Manong nga linya. Mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 siguro. 7 or 8. Did you realize that every runner, to win the race, he must stay on his track? Tama ba ako? Kasi no lumipat isunang kakabsa, dagat awanan na. So he must stay on his track. Aglalo, di kita short range nga taray kakabsa, talaga nga ijay da lang yan ta race track da. So kastama ti Apo kada tayo, inayaban na tayo iti church in a race track. So nga kakabsat, listen to me. Gapo na ta, kaya tayo di agserbi ti Apo, kaya tayo nga mausar na tayo ti Apo. Life is a chance, life is a choice, life is a calling. We've been called by God to partner and serve God with the HBBC ministries. Di kahit kung i-challenge ka, da kayo kakabsat kat how to serve God. Okay? Tatepe lang nga pampanunutag, anat title lang nga ito message ko. Tatan, di title na, How to Serve God. How to Serve God. Amuyo ka di kakabsat, nga da di kiti believers, na di pa nagserbi na ti Apo, ti sapsapulan na kat di maala na. So they are the convenient Christian. Ibig sabihin, no awang maalak nga convenience, dito nga pa nagserbi ti Apo, agsarde nga. Malakay 3. Malakay chapter 3, verses 13 and 14. Look at it. Malakay chapter 3. Your words have been stout. Baditi panagsaad na ti Apo. Against me, saith the Lord. Yet ye say, what have you spoken so much against thee? Anat imbagami nga nakasaktam? Kung nadigiti tataw ko na po Diyos. Verse 14. Ye have said, it is vain to serve God. About ti agserbi ti Apo. Awam magunggunam. What profit is it that we have kept His ordinance? Anat na alami ita, nga nagtulnog. And that we have walked mournfully. Ado nga rigat mi, nga simurot, before the Lord of hosts. Di gito nga Kristiyano, di gito nga tattao kakabsat. Kunada, awan. Anat naganap mi ita nga simurot ti Apo. So ako na, daging ka kitam, nanipod, nagbaptis ka, kitam tinapasamak na biyag mo, durigat mo. Some serve God for personal gain.
Oh, some serve God only when it is convenient. Oh, kita, idinanipod nagbember ka ta HBBC, anat na pasama king ka ita, kung nadaging ka. Oh, awang maganap mo. Pero kakabsat, kada tayo nga anak iti Apo, how should we serve God? Are you with me? Oh, clear kada kayon kakabsat? No anat biyag? Amen ba? Clear kada kayo no sana dapat pagserbihan nyo? Nangayaban ti Apo kada kayong agserbi? Clear? Hangki agala-ala kakabsat. Oh, kasi no agala-ala kayo, kasla kayo la bulos nga kalding. Oh, kasla bulos nga nuang, bulos nga baka. Hangki agala-ala. Usapo lang may isa lang. Oh, number 1, how do you serve God? Serve God gratefully. Amen. Serve God gratefully. Tiket nga asawan, no agserbi ka iti Apo, DJ pa nagserbim, saan nga mapilpilitan? Saan nga agaputa da mangiliblibreging ka? Saan nga agaputa da iti crush mo? Saan nga agaputa da pag-agpapitsa? Amen. Saan nga agaputa dagpaala? Di pa nagserbim iti Apo, tigpuon ken gapo nakakabsat, gratitude. Apay, kunana di 1 Samuel 12:24. Brother Sam, kitam dito yun 1 Samuel 1 Samuel 12:24. Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. For consider how great things He hath done for you. Oh, tigayam dapat nga puso ti panagserbi ti Apo, ket puso nga makabigbig, ngat no anyaman ti naindaklan, nga daken kuana ti Diyos tinaggapuan na. Ti Diyos tinangaramid amin. Isong agserbi, iso na iti Diyos. Gapo ta bigbigan na, nga digito'y nagdadakkel nga banag, nga daken kuana ti Diyos tinaggapuan na. So nakita na kakabsat ti value ni Apo Diyos. Kat maipatag na ti Diyos. Ayatan na iti Diyos. Pagserbian na iti Diyos. Hello? Serve God gratefully. Are you thankful to God for the many blessings? Sino kada kayo ti adot blessings na kakabsat? Oh, nagpinta sige di kanta itay, God is good. Nakaimbag ni Apo Diyos. Amen? Oh, nakaimbag ti Apo, dakay ta Amerika. Uri narigat ti biyag dita. Narigrigat ti biyag dito yung kwarta. Narigrigat ti biyag dita mo no trabaho. Ngumuray, praise God, dagit Amerika. Amen? Oh, sino ka dagit timait nga mangi-give up ti citizenship ta Amerika, sino ka tayo? Oh, are you thankful you are in the US? Oh, kuna ni Anticone, it's a privilege to go to the US kuna nagabsat. Una, blessing yan. Oh, all the blessings that you have, consider, kitaam nga nasayaan. Idi last week kakabsat, I was talking to Kirk. Gaputa bumaro. Kat amom ti ubing no bumaro, agsabali mo ti ugalik. Inot mo ten kakabsat nga dete ag-disrespect kini mami na. So what I did is I explained to her the value of her mom. Sabi ko sa kanya, don't take your mom for granted. Sabi ko sa kanya, sipin mo, have you ever thanked your mommy nga isunak at isagsaganan at badbadom? Oh, isagsaganan nakat kanem, suruan nakat panagbasam, isut nang sigugking ka, isut nang iyanakken ka. You know, why a child would learn to actually love his or her mom is when that child realizes the value of his mom to her. So dapat kastamot kada tayo absat. Ma-realize tayong matiado nga kinaimbag iti Apo. Serve God gratefully. Any one of you nga makikimgimong, nga hanga ti gapuna, kat gaputa siya, yaman ka ti kinaimbag iti Apo, I will not be surprised, one day, reklamador ka. One day, adot negatibo nga ibagbagam. One day, mapukaw ka dita. Apay? Because you did not have the very reason why you need to serve the Lord. Serve God gratefully. So ano itatagabsat? Mas na mapilipilitan rin tayo magigimong?
mapilpilitan tiriknam nga mangted. Deto iti sublianam, apo, hana dapat mapilpilitan tiriknak. Kasi dapat tipusok si ayaman. Number 2, serve God wholeheartedly. Serve God wholeheartedly. Oh, walang kahati. Matthew 6:24. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Oh, deta mammon nga tuktukoy na tagabsat ket kwarta uno material things in life. You need to clarify in yourself the giver and the gift. What you have is a gift. Who you are is a gift. So, who is the giver? God. Kaya dapat, what you have and who you are, i-dedicate mo king kuana because He is the source. You have to differentiate the Creator and the creation. Don't serve the creation. Don't worship the creation. Worship God. Keep that in mind. So, no, agserbi ka ti Apo kakabsat, masapul nga, kung ano di Bible, all of your heart. All of your heart. All of your soul. Do you know what that means? No reservation. No reservation. Amom ti ada reservation na kakabsat, detay tao nga da plan B na. Ada plan B na. That's reservation. May plan B. Kumbaga para sa kanya, if he does not find serving God happy, ada plan B na kakabsat. Wala ka dapat plan B when you serve God. Kaya nangasawan, naragsakto kung saan iti masagrap mo't panagserbim, it will not change you. It will not change your heart. You will still serve God. Kaya mo sawan, no, agasawa, ada reservation mo pelang, agasawa kayon. No, nibagat ko, kat apaan nakton, ada plan B. Kaya mo di kasjay, da kayo nga misis, kahit yung nila kayo, ada plan B na. Hello? Oh, kahit yuhaan, anyo kayat, di ba? Ngano ko nam, nun bakit ko, kuribot-bot to tarupanan, ada plan B. Oh, di ba? Nun nila kay ko, lumukmog to tiyanan, ada plan B. Oh, sino pa na ka lumukmog tiyanan tang kakapsatay nat imanan? Kaya tiyo, husband. Oh, nga kasta ni, bakit tiyo, ada plan B na? Ha? Kasla, dapela sa bali nga tao, mat yan di panunot na kakapsat. Madi you cannot be a wife of two guys. You cannot be a husband of two women. Stick to one. So dapat kasta mo ti panagserbim iti Apo. Hangka dapat ada reservation mo ako nam nga no jak to feel no kasla diti church ket ung tanak to ni pastor ada plan big. Mayat nga rod pay kakawsat. Amen? Oh, no kurihirin nak to ket masair tariknak ada plan big. Pag ganyan ka, hindi ka committed. Kasi ti committed, ti talaga nga commitment kakabsat, ti pakakitam ti illustration ti commitment, dito agasawa, stick to one. Are you following kakabsat? Stick to one. You cannot serve two masters. Kala ko mati unag ti pagtangan, mabaling ka di nga duat ama. Sino ka da kay ti anak, di kahit na duat ama na di unag ti balay. Oh. Mabaling nga kunam sikat inauna, kat kunam tatang, ama ka, siyak iti father B. Duat at ama dito'y kunam. Madiya ka sat. Only one. Mawatan niyo? So kastamot ti kayat ti Apo. Hana kayat ti Apo nga dapela reservation ta pusom. Nga no makitam nga detay marigatan ka ti panagserbim ti Apo kat kasla dapela plan bim nga planong pelat umadayo ag backslide. Awan dapat kasi a planom. Alisin mo sa plano mo ang mag-backslide. Alisin mo sa plano mo na nuhan na ka na pagustuhan kat latiriknam han na ka na pagustuhan ti Apo ti kararag mo kat ingka agpagunggan ti lubong kakabsat. You begin to go serve the world. Oh, dapat put them dayjay. Put them. Because you cannot serve God and mammon. Serving God ka kunam nga adapela medyo inclination ti pusom ti lubong. Adapela attachment detarik nam. Put them dayjay. Burn all bridges. Among tinasaw ta burn all bridges. Dete you cross a bridge that you can never go back because you burn all the bridges behind. So aming kakabsat nga no sinurot mo ti Apo, in-deny mo sarili, burn all the bridges kat kunam Apo, come what may, die, patay kung patay, buhay kung buhay, badang no badang, agserbi ak Apo gang ka. Apo unay ka detang absat.
Serve God wholeheartedly. Are you serving God wholeheartedly? Wholehearted, tayo mo lang. Kakabsat, wano agsisiim tayo pa lang. Amom na observer ka, hang ka wholehearted. Kasi agsisiim ka pa lang eh. Kumbaga kat, gure ka, you are testing the water. Gure ka, kala dete agtempla ka kumatsa agat, gure ka man. Imbes nga, ikam tsaanan, testing ang pelang no napudot. Di ba? Kumbaga kat ham mo mai-commit ti sarili, aging kang hamo testen. So, gure ka, observerak pela ti church, pastor. Hang ko pela mai-commit ti bagik, observerak pelang di ti church nga pa nagserbi ti apo ti church. Dak pa'y mai-commit. Talaga, hang ka wholehearted. And if you are not wholehearted, God is not pleased. Hanga may ayo ti apo kabsat. Tako na you cannot serve God and mammon. Number 3, serve God diligently. Serve God. Ano kasunod pa nagserbi tayo? Serve God diligently. Anat diligent? Romans 12:11. Romans 12:11. Not slothful in business. Amom ta slothful, slow. Slow. Sino ti padak nga slow? Medyo slow ak kakabsat eh. Ngum kuna na ti Biblia, not slothful. Kaya nangasawan agal alibtak tayo. Nalibtak tayo mo lang. Apresyar ti kinaalibtak ni Preacher Glenn Kabsat. Halang ka kinaalibtak nga gubrano. Di kinaalibtak na nga sumuporta. Yan. Alisto. Di panunot na. Praise God for that. No, dadi kita may announce nga project tayo. May announce nga aramidon tayo. Alisto, di panunot na. Kunana, anang atat maitulong. Anang atat maaramid. Anang atat mabaling ko nga maitulong sa jay. Dapat kastat kaaliptak panunot mo. No, kaya't mumot lang ti talagang agserbi ti apo, yan ti church tayo, nga isot nang ipananagan ka, pagaliptakam ta panunot mo. Hanggang agsisiim, hangga dapat nakulbet kakabsat. Dahil kiti narigat nga makarik na, alam mo yon, nakulbet. Dede, kunam lang arud kat, teko madalamis nga kok, kunam ko, amom nga, dakwarta na kakabsat, di na pelag tignay. Nakulbet. Hello? Adam mo yung kakasta kakabsat. Amom nga dakwarta jay gayem mo. Tapos kunam kat, medyo namagati karabukup ko. Teko ma-Pepsi. Kunam ka, datan ni MM. Di naman lang ibagan, intam bro, intag Pepsi. Di naman ko na. Aduk kakasta nga miyembro kakabsat. Ada tiyempo na, ada resources na, ngam awan aliptak tirik na nang agtignay. Agsisiim. Daka mo, naimot siguro. Siguro ugali na't naimot ka kabsat. Oy, no Kristiyano ka, bawal ang kuripot sa baptist. Isong ano kuripot pala ta ugali yung kakabsat, sukatan yon. Tati apo tayo hanga kuripot. Amen. Hanga kuripot ni Apo Diyos. Generous ti Apo. Kasanupay no kuripot ni Apo Jesus. Kunana kat, gurey kayo, dito ilang makanawan nga imak ti maylan sa takrus kunana, may salakang kapay nga rod. Awa na, intud na amin. That's what you call grace. Kita yo? So nga dapat, hantay kuripot ti oras tayo nga para ti Apo. Hangak tayo nga kuripot ti resources tayo nga para ti Apo. Serve God diligently, agal aliptak ka. Fervent, ulit naman, not slothful. Agal aliptak ka ngagpanunot. Agal aliptak ka nga makakita at pagkasapulan. Agal aliptak ka nga umasist, umalalay. Makita. Kasparin ko na ti pastor, okay kakabsat, sir, ibunong yung mandeto yung lesson. Dakat jay. Agbunong lang kalatakat ni. Is already 1 minute, 2 minute, dagi bumbuno. Tumakder ka na. Ikanak mo brad. Kasta dapat iti spirit tayo kakabsat, ti pa nagserbi ti Apo, hanga agmulmulang lang. Amen ba? Hello? Natay kay samot ng kabsat. Si bibiyag kay bay dita. Amen? Pambi kay bagbagak na tayo slotful. Awan mo tagim. Amen ang kabsat. Amom, deta pa iti pakaalan na. Amom ti slotful na Kristiyano, hanap po sa gim. Amen. Mabanglis takatay na. Niyakid ding kakabsat. Nakapimpindas nga preaching, nakagasgasang lang arudon, di ka pelag react. Amen? Kasla ka na, DJ, ada yung people dito ide. Challenge me, kunami kat, ne,
Kanem, dito sa nga pulo nga sili, ilibre na kat empanada ko namin kakabsat. Gaputa paborito na't empanada, kat awan unay makukwarta na. Kanem, dito sa nga, sili challenge, kanem to sa nga pulo nga sili, gatangan da ka empanada. Ini kami, tay sa iro kakabsat, hanga jablo, sa iro. Kinan na, kanem kam na. Awan makitam, jerupa na kakabsat nga ti maadatan. Ana, ako namin kat, kurang pay ko na kakabsat. Nagkarumot day nga pa nagdildilan kakabsat pa nagngiwatan. Amen? Kat no digiti kakasting nga mensahe, di ka pala agam amen kakabsat. Paunay ka Kristiyan, yat kulbet mo nga puson kakabsat. Hello? Amen. Nakapsot talaga amen yaw. Nakulbet talaga puso ti daduma. Makitam lang arudan ti pagkasapulan ti ministry, adamot blessing mo, di ka pala agtignan, yat kulbet mo. Makitam lang arudan nga ni pastor kasapulan at kararag, di ka pala ikararag. Nagkulbet nga riknan kakapsat. Slotful ka. Slotful. No magkarod para ti sabsabali kakapsat, nagalisto mo tariknam. No para ti ministry, di ka makaited. Ngum no makmakan, berme mo ti panaggatang mo't makmakan. So haan nga iso di kwarta kakabsat, di kinakulbet ti problema dya, slotful. Tuloy tayo. Not slotful in business, fervent in spirit. Anat fervent kakabsat? Passionate. Tiyan mo yung something fervent, boiling. Dito ti meaning natin English. Boiling. Boiling ko na yung man? Agburburek. Amom ti Kristiyano kakabsat, nagburburek tirik na nga agserbiti apo, no hamo ikan tsansa ng agserbiti apo, bumtak deta kakabsat. Bumtak, di ba? Kita nyo, di unana, di ba? Ano di jayan, dete pagpapudutan danom iding, anat naganat Ilocano di jayan? Takuri? Takuri ko natin di jay? Idiubing kami kabsat, adadakilakas jayme. Kat siyak ti assign nga para papudot ti pagkapimi ti bigat. Amom di jay malagip yu di jay kapsat nagpapudot ka no napudotan agsagawisiw. Han? Malagip yu han? Di samot amo, di kita bagbagak. Di kita adults amuda. Di ba? No napudotan ka kapsat agburburag agsagawisiwan. No hamo pela mapan arayatan ka kapsat agpuswak day jay. No hamo pan idepen agpuswak day jay. Kasta dapat ti Kristiyano. Dete kasla bulkan kakabsat nga agsapol iti pagserbyan na. Agsapol kakabsat iti pagpuswakan na. Agsapol ti pangipaayan na. Hanga dete si kapelat maguyguyod, posmatic kakabsat, anyamutan. Kasbutlawan inaramid ti apo nga nagimbag ti biyag mon. Amom deta kung makinasaya ti apo king kagat isukumat mang paburek tariknam ka. Kunam kumagat, Lord God, because of your goodness, my blood bureks, my heart beatiks. Di ba kakabsat? Nga kunam, pastor, ikanak man ti gundaweng agserbi. Pastor, anat maitulong ko kat permi, agburburag tiriknak agserbi ti apo. Di ba? Pastor, anat sumarano nga project tayo, agburburag tiriknak kamang ted. Paunay kang kakabsat. Nagsayat mo, deda nga puson. Amen? Awang ka sa pes mesa dagim may mesa na nagburburek ka na kayo. Hello? Awang ka sa masapo na pagburken tayo, digidirik na tayo. Amen. Deda ka na sa unti fervent, agburburek. Pastor, kaano kayo nga mapan ag-mission trip, sumuro ta ka agburburek tirik na ka mapan ag-church planting. Pastor, kaano't sumarno nga Bible study di MMS Shock, burburek tirik na ka sumurot. Fervent deta kakabsat. Fervent means boiling. Di ba? Nung makita ti Kristiyano nga, kakabsat, inday tok Bible study. No comment. No comment. Kakabsat, among comment na. Pambihira. Natay detan. Kita man takaabay mo kakabsat, baka masapulat bar sa maduran. Not is slothful in business. Fervent in spirit. Serving the Lord. Serve God diligently. Pira. Amoy dagiti kwa, amoy dagiti agtatakaw, agburburek na day.
Ano, digita snatcher, makakita dalat LB, agburburok tarik na dang kakabsat. Makakita dalat iPhone 14 Pro Max, agburburok tarik na dan. Oh. Makakita dalat tao kakabsat nga upat lima ti kwentas na, tapos sa dasing-sing ti kadarame na, agburburok tarik na dan. Papan mga alat tagbado na titingad din kada ramay yung kakabsat, pati ramay kada tingad pakialalanan. Oh, dapat kas tatayumot kakabsat. Oh, nung nakitam ni pastor ngagpreach, nagburburok tarik namon, excited kan. Oh, nung umay tigi mo, nagburburok tarik namon, excited ako makita digiti brethren in the Lord. No, report ni pastor digiti solso, nagburburok tarik namon, excited ka nga maragsakan nga makamong adot may isalakan na fervent in spirit. Oh, agburburok padlarik na yung kakabsat, na-revive kayo, na amen? Sa pula paburkan tayo, dagitarik na yun. Oh, balagip ko kuna ni Pastor John Idigat, amom na mapan nagag-preach jay mawi anak ko. No, dete nga ni malpas ti gimongan, mapan paburkan ni Brother Moises, dete sigangan ng salmonan. Ag-closing prayer kami, mang-angot mi ti salmon nga sigangan nan, kas dete kumakakabsat. Amen? Number 4, lastly, serve the Lord committedly. Serve the Lord committedly. Oh, Acts 20 hanga weather. Acts 20:19-24. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptations. Nagadumot na, kita nga parikot probleman. Sulisog sang sangit. Which befell me by the lying in wait of the Jews. Adudagur uray nga mangdadahil kanyak. Verse 20. And how I kept back nothing profitable. 21. Testifying both to the Jews, urekas diakas ka sa baklat ta, 22. And now, behold, I go bound, inak nga nakaposas ko na, nakaposas. Paunay, kasano pa nagserbim ti apo no nakaposas ka? Ha? I go bound in the spirit. Ang gayam nga nakaposas ti ima, spirit gayam. Ngam actually, during that time, he was in prison. He was in prison. Not knowing the things that shall be, because they will take him to Jerusalem as a prisoner. Pero haan nga, posas tikit kitan na, DJ, spirit. Oh, 24. But none of these things move me. What a blessing. Awan ka digitoy iti makagaraw kanyak. Hanga makagaraw ti physical diduktukuyin na. Awan ka digitoy iti mga pektar ti pusok. Digitagat awan kanyak digitan. For me to live is Christ, to die is gain. Kunana, neither count I my life dear unto myself. God gave me a chance to live. God gave me a choice. I will choose to serve Him. And God called me, I will finish my course. With joy, the ministry which I have received. Amoy dito HBBC, intad ti apo kada kay dito yung kakabsat. Inawat yu iti apo dito yung church. Amen. Inawat yu ti apo. Isungahan yung isarsarwa. Hanyo yun ula. Hanyo kugkugtar. Inawat yu ti apo eh. Hangan ni pastor tinangyawat kada kay HBBC ministry, ti apot nang yawat kada kayo. Idimpan na ka ti HBBC, kabatugan na inyawat na mutin king ka ti ministry. Kung na ti apo, okay, ipangka dito HBBC, ipatalik ko king ka dito nga trabaho, tumulong ka. Oh, which I received of the Lord Jesus, kunana, to testify the gospel of the grace of God. Isong ano anyaman, dagiti external influences. Anyaman dagiti internal nga influences tila sagken ka. Ba identify mo dapat amin dagito yung ako nam. Oh, none of these things move me. I will finish my course. Serve the Lord committedly. Kakabsat, kasta dapat iti panangaramid tayo tinangayaban ti Apo. Life is a chance. Life is a choice. Life is a call. You and I have been called by God in HPBC. Naipatalik ka da tayo dito nga ministry. Dito tayo nga dapat agserbi ti Apo. Agpasnag tayo. Agserbi tayo nga tipuon na kat panagyaman. Agserbi tayo nga na impapuswan. Awan reservation. Agserbi tayo nga napasnag. Agburburk kumatrik na tayo kakabsaan. Kunam Apo, pagburkam tayo pusok. Pagburkam tayo pusok, Apo. Nalami isakon. Nalami isakon, Apo. Umayk magigimgimong. Nogkan kantaak, Apo. Awanan. Awan pa'y mangag nga boses ti kantakon, Apo. Hanak mo tagpaparaw, ngam nalami isa ko na po. Pagburkam ti riknak,
Yata kumat kararag mo, kat apo, adot parikot ko ita, adot problemak ita, ngam tulungan nak, nga saan nak nga agkapoy, hanak maupay, hanak ma-discourage, hanak apo nga dete, maawanan iti determinasyon. Ikanak ti determinasyon apo nga agserbiging ka. Because help me to realize and see, you are bigger than my problem. You are bigger than my need. You are greater than all of the struggles I'm going through in life. Kat anyaman ti mapasamak apo, I am in you are in me, all things work together for good. But I will serve you committedly. Kabsat, dito HBBC, agserbida iti apo, pasnag tayo, ado nga trabaho, ado pa akararwa. Kita nyo kabsat, ado pa iti kaya tenga reach outen. Soon, by the grace of God, Canada mo ti sumaruno. Idi ada nagpadidikar nga karubayo tita Tita Teresa, karubayo ta tres Tito Moises, nagpadidikar ni Aris. Out of nowhere. Imay di na minsan, kung na pastor, padidikar ko ti anak ko, dituya ka nagbunyag. Kung na anak, handa ka binunyagan, dituya ko nakanya na. Binunyagan, daga ka di. Oh. Kung malagip na kakabsa, diya ka mo na bagbaga na bunyag, baka dedikasyon siguro. Katalot anak nan. Oh, nga magparparti daglalako da ngaming karnid tagaglako da pay di Domingo. Kadi daman ako may dikan may karigata may kunada. You know what? Nagsaya ti apo kabsat. Katni adda deti kapitan ta tres ita. Ha? Dati agdi-drive dita yan ta ambulansya yan ta ospital. Isok kapitan ta tres. Oh. Kat agsarsarita kami kat mapanggayam Kanadan. Mapang Kanadan kakabsat. Oh, aduntot mapang Canada. Oh. Oh, da Abdul mapandan sapay Kanadan. Nagadunto nga member ta Kanadan kakabsat. You see? So nga awang papanan na nuustot panunot tayo. No amutay ti goal ti apo. Talaga awang papanan no di parang ayan ni apo Diyos ti biyag tayo. Hang iso tap apteran tayo di material gain. Hang iso deta trason tayo agserserbiking kuana. Nung tingait ko sa uwan kakabsat, nagragsak nga tipang parang ayan ti apo king ka, kat saan nga dete, rimang ay kagaputan na inlubungan. Rimang ay kagaput pa nagtatakaw. Haan, rimang ay ka, iti pa nagserbim ti apo. Amen? Oh, so, tugad be the glory, sabi ko matag, burburek kayong kakabsat. Amen?